أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه. هذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين بمنهاج الفقه، من شرح يحل ألفاظه ويبين مراده ويتمم مفاده على وجه لطيف خال عن الحشو والتطويل، حاول للدليل والتعليل، والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. الحمد في محل الإعراب مبتدأ، حكم مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. لله لي حرف جار، الله مجرور بالحرف لي وعلامة الجار كسرة ظاهرة في آخره. Jumlah majruriyah lillahi yakunu khabar alhamdu. Ala huruf jar, in'amihi majrur, in'ami majrur bil harfi ala wa alamatul jar kasratun zahiratun fi akhirih. In'ami mudhaf, hi mudhaf ilaih, hukm mudhaf ilaih majrur wa alamatul jar kasrat mabni ala kasrah li'annahu ismu dhamir. Bermula segala puji itu milik Allah, atas nikmat yang diberikannya Allah. Wassalatu wassalamu. In'am, apa ada perbedaan in'am dengan an'am? In'am isim masdar, setimbangan ngon if'alan, madiji an'ama pasangan ngon af'ala, pasangan dengan af'ala. Yuf'ilu, yun'imu. Ala huruf jar, sayyidi majrur bil harfi ala wa alamatul jar kasratun zahiratun fi akhirih. Sayyidi mudhaf na mudhaf ilaih, hukmul mudhaf ilaih majrur wa alamatul jar mabni ala fathah li'annahu ismu dhamir mutakallim ma'a ghairi. Muhammadin yakunu badal, kullu badal yattabi' lam muqaddamin. Wa ali wa ataf yang menjadi satu kalam lain langsung diterjemah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu mubtada, wassalamu mubtada, khabar ala sayyidi. Oh, jumlah majruriyah ala sayyidi yakunu khabar as-salatu bi assalamu. Arti bermula salawat dan bermula salam itu atas siapa? Atas pemimpin kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa wataf, ali maktuf kullu maktuf yattabi ila maktufin alaih. Mana alihi wa maktuf, mana maktufnya? Maktufin ala sayyidi. Ala sayyidi. Ali mudhaf, hi mudhaf ilaih, hukmul mudhaf ilaih ala sayyidi. Ulang amil. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabi wa wataf. Ashabi maktuf, kullu maktuf yattabi ila maktufin alaih, maktufin ala sayyidi. Mukarrar amilhu. Wassalatu wassalamu ala ashabi mudhaf, hi mudhaf ilaih, hukm mudhaf ilaih majrur wa alamatul jar mabni al kasrah li'annahu ismu dhamir muttasil mufrad dzakar yang ghaib. Dan artinya bermula salawat dan bermula salam itu atas siapa? Atas pemimpin kami,
siapa pemimpin kami, yaitu Muhammad. Dan bermula salawat dan bermula salam itu atas siapa? Atas keluarganya. Keluarganya siapa? Keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula salawat dan bermula salam itu atas siapa? Atas para sahabatnya. Para sahabatnya siapa? Para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين. تنبيه ده اسم شرح في محل الإعراب مبتدا. حكم المبتدا مرفوع على رفعه مبني على الفتح لأنه اسم الإشارة. ما اسم موصول في محل الإعراب خبر هذا. وحكم الخبر مرفوع على رفعه مبني على الفتح لأنه اسم موصول. Akan jadi isim mausul di mabni. Lishabahim min hurufi mudni. Lishabahim min hurufi mudni. Karena diserupakan dengan huruf. Antum? Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laiqin mustamila. Da'at fi'l al-madi. Kullu fi'lin yahtaji ila fa'iluhu. Kullu fi'lin yahtaji ila fa'il. Ilaihi ila huruf jar. Hi majrur bi harfi ila. Wa la tajar mabni al kasrah li'annahu ismu dhamir muttasil yang ra'id. Mufrad mudzakkar yang ra'id. Hi yakunu a'i ma isim mausul. Hajatu yakunu fa'il da'a. Hukmul fa'il marfu' alamat raf'i dhammatan zahiratun fi akhirih. Jumlah fi'liyah da'at ilaihi hajatul yakunu silat ma isim mausul. Jumlah fi'liyah da'at ilaihi hajatul. Jumlah fi'liyah da'at ilaihi hajatul mutafahimin menjadi silat ma isim mausul. Oke. Yang lebih dari 3 huruf, salah satu ciri khas isim fa'il yang lebih dari 3 huruf, apa tandanya? Dan dulu ada mim. Mim dibaca dengan Rumah. dhamma. Itu mim dibaca dengan dhamma. Kemudian ba'ain fi'il menjadi setimbangan dengan tafa'ala. Ain fi'il dibaca Kasrah. kasrah. Kemudian isim fa'il ku isim maf'ul. Sampaknya. Kalau isim maf'ul Ini fathah. gimana cara baca alif? Kita fa'alin. Menyebab mutafahimin gimana baca isim maf'ul? Fahamu. Mutafahamu. Silakan nanti. Hadza ma da'at billahi hajatul mutafahimin. Bermula ini adalah sesuatu yang diminta kepadanya sesuatu oleh orang yang membutuhkan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaha as'alu ayyan fa'alihi wa huwa hasbiyana wa ni'mal wakil. Wa huwa istinaf. Allaha maf'ul muqaddam wal maf'ul mansub alamatun nasbi fathun lahiratun fi akhirih. As'alu fi'il mudhari' wa kullu fi'lin atadira fa'il fa'iluhu taqdir ana. Mul fa'il marfu' alamatu raf'i mabni 'ala al-fathah li'annahu ismu dhamir muttasil mutakallim wahdah. An penasab fi'il mudhari' dan fa'al fi'il mudhari'. Kullu fi'lin atadira fa'il fa'iluhu taqdir huwa. Mul fa'il marfu' alamatu raf'i mabni 'ala al-fathah li'annahu ismu dhamir muttasil mufrad mudzakkar yang ghaib. Bi huruf jar
i majrur bi wa alamatul jar mabni ala kasrah li'annahu ismu dhamir muttasil mudzakkar yang ghaib. Wa wawu ibtida wa mubtada mubtada marfu alamatu raf'i mabni ala fathah li'annahu ismu dhamir muttasil mufrad mudzakkar yang ghaib. Asbin khabar min huwa khabar marfu alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa ataf ma'na ma'tuf ala hasbiyun mukaratul amalatihi wa huwa ni'mal wakil. Ni'mal ism masdar yang beramal amalan fi'il fa'al anasab maf'ul al wakilu fa'il fa'il marfu alam raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Terjemah mulai dari Allah. Dan kepada Allah saya memohon agar bahwa memberi manfaat oleh Allah dengannya syarah, dan dianya Allah itu maha cukup dan sebaik-baik pemelihara. Pertanyaan, waw tadi wahwa hasbiyun adalah waw tidak. Sedangkan wallaha lalu waw Istinaf. Berbeda istinaf dengan tidak. Apabila wa istinaf dibarengi dengan jumlah fi'liyah, apabila wa tidak dibarengi dengan jumlah ismiyah. Lanjut, qala al-musannifu. Qala al-musannifu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay aftadahu. Qala fi'il madhi wa kullu fi'lin atadil al-fa'al. Al-musannifu fa'al. Wal fa'al marfu' alamat raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Ay huruf tafsir. Aftadahu fi'il mudhari' wa kullu fi'lin atadil al-fa'al fa'aluhu ta'dir ana. Wal fa'al marfu' alamat raf'i mabni 'ala al-fathah li'annahu ismu dhamir muttasil mutakallim wadah. Terjemah mulai dari qala. Berkata oleh pengarang kitab apa yang dikatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi ya min siyaqil hamdi wa huwa al-wasfu bil jamili. Wahwa wasfu bil jamili. Wahwa wasfu. Kanji fu. Nah, ini isim ma'rifah sama isim nakirah nggak bisa disatu. Isim ma'rifah dengan isim nakirah Nggak bisa disatu. Bismillahirrahmanirrahim. Izil qasdu biha sana'u 'ala Allahi mazmuniha min annahu malikun li jami'il hamdi min al-khalqi aw mustahiqun li ay yahmaduhu lal ikhbaru bizalik li ay yahmaduhu lal ikhbaru bizalik. Ista'lil yang bermakna karena. Al-qasdu mal i'rab mubtada. Hukm mubtada marfu' wa alamatu raf'i zummatun zahiratun fi akhirih. Bi huruf jar ha majrur bil hadfi wa alamatu jar mabni ala fathah li'annahu ismu dhamir muttasil muannas ghaib. As-sana'u mahal i'rab mubtada khabar daripada qasdu. Hukm khabar marfu' wa alamatu raf'i zummatun zahiratun fi akhirih. Ala huruf jar Allahi majrur bil harfi ala wa alamatul jar kasratun zahiratun fi akhirih. Bi huruf jar mazmuni majrur bil harfi bi wa alamatul jar kasratun zahiratun fi akhirih. Mazmuni muzaf ha muzaf ilaih. Hukmu muzaf ilaih majrur wa alamatul jar mabni ala fathah li'annahu ismu dhamir muttasil muannas mufrad raib. Min huruf jar anna penasab isim perapa khabar hu zamir daripada anna wa alamatun nasbi mabni ala zumah li'annahu ismu dhamir muttasil yang mufrad ghaib. Malikun
Khabar daripada anna, hukmul khabar marfu' wa alamatu raf'ihi zummatun zahiratun fi akhirih. Li huruf jar jami'an majrur bahfili wa alamatu jar kasratun zahiratun fi akhirih. Jami'i muzaf alhamdi muzaf ilaih. Hukmu muzaf ilaih majrur wa alamatu jar kasratun zahiratun fi akhirih. Min huruf jar khalqi majrur bahfi min wa alamatu jar kasratun zahiratun fi akhirih. Au ataf mustahiqun ma'tuf kepada malikun. Aula amil min annahu mustahiqun. Li ay yahmaduhu li ta'lil an nasab fi'il mudhari' yahmaduhu fi'il mudhari' hukmu fi'il mudhari' marfu' wa alamat raf'ihi mabni 'ala an nasab fi'il mudhari'. Mana tanda nasabnya? Yahmadu Tanda nasab mahzuf nun. mahzuf. Mahzuf nun. Jadi mahzuf nun adalah min alamatin nasbi. Li ayyahmaduhu. Yahmaduhu huwa maf'ul. Maf'ul. Maf'ul mansub wala nasbi mabni 'ala zma li'annahu ismu dhamir muttasil yang mufrad mudzakkar ghaib. Karena bermula tujuan dengannya kalimat alhamdu itu sanjungan di atas Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terkandungnya kalimat alhamdu daripada bahwa sesungguhnya bahwasanya Allah itu yang memiliki semua pujian. Daripada apa semua pujian tersebut? Daripada makhluk, atau bahwa sanya Allah itu orang yang berhak. Karena bermula tujuan dengannya kalimat alhamdu, karena bahwasanya mereka memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermula tujuan itu berita yang demikian. Bukan bertujuan berita ataupun memberitakan. Wallahu a'lam bishawab wa ilal marji' wal ma'ad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kama faqqatna qulubana ilma bisya'ina wal imam ar-rafi wal imam an-nawawi wa ghayrihim min qulubina. Tafaqi lana fihim ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu